Tuni ni sim som le ni lajing kum sang ni la som ni lagup ni ko injong Thadou thusoh akunin vanoi thusoh dang ho Thadou pa ba ngai tha ana hinei ki taw hite thusoh ni sima va si hlowum senapati a meya ki hal la ku ki kho chu mi khat za umlo na ko a hi hinla jan hi chun village chief in sumi zaw nan khailin jang kho a mi thum ahongin a hi ani kho ki na kho chu min aka a hi ama ho thum hi nga investigation boarding apoimo 18 NPO chun asein a hi proof umlova mi khat hi lo organization team mo chan loading a hi tin NPO in KSOs there hills a house in a hi me ka na je he na dinga villager ho he nga investigation boarding apoimo 18 NPO chun apong do in a hi Kuki thingnoi hon gal jong lama ama ho da la adam thei loading in kuki villager zo si nga order appetite tin jong to so ki mu khat chon ase in he Infal mun ho a smart meter 70,000 bel akito chai tan he smart meter kito hi consumer ho a contrast a ha bowling hi tin thu koi smart meter hi me man san dinga monitor a bol to kilona me ki go aba ho ki be sui zo ding hi tin MSPDCL managing director M Rabi chun apong do in he ama sa penfa singa Infal mun ho smart meter kito na to hi kila he goma target hi 1.54 lakh hi 270,000 wang ki chai tai smart meter kito ji a consumer a contrast sa bol je ding ta consumer hon gin mon nei chu nei daw hen MSPDCL in na to nei na hin consumer hon mon nei jong lew ji tho ale kha hin pi the hi chule su hir bor ki di lo jong le be khong hi te tin em rabin phong do in a hi NL37 in Fajrubam ru na pha so ta tang dina truck driver 126 ni ko inboi na sim pantan hi ama hon security escort jaw hi jong le Imphal zone nagari ka tol du hitai tin apong do ove Manipur police headquarters sa ADGP HRSU in instruction api dung ju ya Imphal kon convoy khanin gari ong ho chu escort ki bowling hi chu ki lesrubam ma kon CRPF convoy ni in essential goods le petroleum products in po gari ho chu escort ki boarding hi tin hin ya sa e Lai ni sim 22 ni kho akon age ni kel ba ni me kha thilong wangjing wadunga kon modo ahin pen chu ahi le hero part 2 me ye le ka ya kon khongdong bam bidumukhi kumsom gu mahi ne he talo mi pen hi July ni sim 22 ni kho akon age ni kel ba mahi en song mi ten July ni sim 24 ni kho a hero police station na missing report kha bolin he talo mi pen hi liver cirrhosis heart damon le mental issue jong ane tin song mi ten phong do in he Chan tun la thu so ngai zo mun na Thadou thu so ngai zo se na bon cha win mangpha